ini masih kayak mau mukbang ayam sauce yang harganya 25 ribuan tapi bukan di resto tapi di Pegunungan Dago yang tempatnya teh sejuk, enakan terus bener-bener tenang pisan. Berikut mereka juga lagi ada promo buat mahasiswa yang bawa KTM bisa diskon 20% atau ya mangges hargana 20 ribu diskon lagi 20%. Wah bener-bener tambah mantap atuh ya. Seriusan barudak tempatnya teh bener-bener hidden gem enakan adem. Berikut lemon di hayam sauce mah nu paling ngeuna pre-refill nasi jeung SNT na tuh ya. Barang pasti borolokeun teh alah saya babar teh salah porsi keur opatan hargana murah loba ngeunah tepatna ngeureunahkeun deui. Wah bener-bener ieu mah top mantap itu bae. Bumbu ayam teh bener-bener loko pisan dek teh pernah karasa. Wah bener-bener juara dunia ieu mah si emang jualan atau sedekah ieu teh si hayam sauce teh. Jelian singa tua waduk ha. Ieu teh mah nyingeuna pisan. Belum beres sampai di situ aneka cemilan kebab jeung mie goreng lagi ya hargana mung 20 ribuan aja. Wah bener-bener marurah pisan bodak si menu teh bener-bener loba di si porsiana oge. Ini mah tuh bener-bener cocok pisan buat kumpul keluarga kerja kelompok jeung barudak komode ayeuna weekend. Tah wah kudu bener-bener dijadwalkeun ka dieu. Urusan tenggorokannya juga loba pisan, ada bolai jus, ada bandrek, wah pokoknya mah loba pisan we lah. Sok atuh guys datangin dan dicobain. Nama tepatnya teh Ayam Sauce yang lokasinya ada di Jalan Dago Pojok nomor 100 Kota Bandung.